division clear to te chibai ule silal en kolikani a serchhip vangkhua hilongai thlang April ni som pasari sang hi som ni pakhata serchhip bial assembly by election vote la te chuni min me ni sang hi som ni pakhat khan chiar anita a MLA changa banta kle ZPM candidate pulal do ma chu ne taka thlantlin ni in pulal do ma hian ma nai ber to rela MNF candidate pu wanlal zo ma chu vote sang hi zakwa som nga zetin ane Kumsang ni som pariat Mizoram Legislative Assembly in Thanpui neya 26 Serchhip ST Assembly Constituency BL to MLA tan Thantlin pulal do amatsu anti-defection law bo chi apu ani awanga Mizoram Legislative Assembly Speaker in MLA ani na atanga aban nuwa April som pasari sang ni som ni pakhat khan Serchhip BL Assembly by election hi nein mi puiten vote an thlaka hein thlanna vote la te hi ni min me ni sang ni som ni pakhat jing darwi at tang khan Serchhip DC Office Accounting Center at here ni in ZPM candidate pulal do ma hian vote sang ria chan hi somruk pakwa mu in thlantlin ani a ama nai ber tu MNF candidate pu wanal zo ma chuan vote sanga zathum som pakwa a mu a MNF candidate in pulal do ma vote mu a phak lo na hi vote sang hi zakwa som nga zet ani a kum sang hi som pariat MLA in Thanpui a vote mu sanga zali somriat pakhat a in vote sang ni jasari somriat pariatin a mutam jok bokani en thlanna hian Indian National Congress INC candidate PCL tlan sang chuan vote sang ni zaruk pali mu in Bharatiya Janata Party BJP candidate pulal shia janga changte chuan vote jan ni somnga mu a MPC candidate pu wanal ruat chuan vote somthum pariat mu in independent candidate Ramhlun eden chuan vote somli pathum mu a nota a vote somthum pahni atlak ba ka rejected vote somli a ombok Serchhip bial chunga polling station somni pakwa oma hian vote ne mi sing khat sang kwa zanga somni omin service voters za somkwa pariat a omboka nimina vote hiara hian vote la zongzong hi sing khat sang ruk zanga somkwa pangani in vote la zongzong hi za somriat pali point pakhat paruk ani a Serchhip bial to MLA tan thlantin tak ZPM candidate pulal do ma hian polling station somni paruka vote musang berni na havin MNF candidate pu wanal zo ma chuan polling station pahni buang puile nei lo le INC candidate PCL tlan sang a chuan polling station pakhat Serchhip 8 Serchhip marvenga vote musang berni na an hau boka candidate dangten vote musang berni na an nei lovani Serchhip bial to MLA ta na thlantlin tak pulal do ma hin min ve kan returning officer Kumar Abhishek chuan thlantlin ani na certificate a hlan ngalani Serchhip bial MLA by election nei zo ta Mizoram People's Movement ZPM candidate thlantlin tak pulal do ma chuan hne na an chan chu bial mi puite hne na ni ti soin keima mi mal hne na ani lo ati Nimina thlantlin ani hnuwa ama kom tu thuthar thedar tu te hne na pulal do ma chuan by election chu ruling party ta angangai ani laya opposition an chak chu thilmak ani thu soin pathian hian kan party le keima min choice sa na du'a chumiata na pathian rem ruat le arwat lok thil lo thleng ni in ka shia ti a MLA changa banani hnuwa Serchhip bial mi sang hi som pakwa te ngai danan lak hnuwa mi pui kor ta kaljok tura thutluk na an siam hnuwa Serchhip mi pui ten thiaman chantir ta ti asoibok ruling party lamin thutia man nei te chu bo zui atum thu soin pulal do ma chuan education certificate xerox copy thelut zongzong te ka hne na ron in report se ka du'a master roll le transfer an tiam te housing loan le nuai thum semba ka police ringot po battalion khat hen vel an tiam te kan shia a chu wang chuan ruling lamin min tiam kam ani awangin kan bo zui ang ati a he by election hi kan that puina sa hle dona pathian le mishing ma a an thu tiam ani awangin kan sarkar point min ti hlotlin saktura kan ngai ani atibok Indrini Khan Serchhip District sample and fiatangin COVID-19 shikai mi som paruk zet mu belleni in Serchhip District shikai mu chhuat chu mi zathung som antling to ane Indrini Khan Serchhip District Chunat Laboratory sample and fia palia tangin shikai mi pathum hu ni in BSF sipai dong zola tun naya state pon atang ron lut an ni a rapid antigen test mangin sample som pakwa en fia ni in shikai mi som pathum hu an ni boka anjinga mi som pahni te chu Mizoram Police tun naya state pon lama in thlanna duty ron ho ni in midang pakhat hi horticulture college Tenzol mi ni in tun naya state pon atang ron lut ani bok
heti hian Serchhip district COVID-19 shikai mu chwa chu mi zathum som an ni to a an zinga mi za som kwa paruk te chu enkol dam ni to in tuna hian shikai enkol lai mi za som pathum om mekin an zinga mi som kwa pakhat te chu nursing school CCC a enkol an ni a midang som pakwa te chu integrated ayush hospital Thenzo la enkol ni in lama shikai enkol mi pathum an om mek bokani nimina Serchhip district a sample enfia a om lavani Serchhip district borsap Kumar Abhishek chuan COVID-19 shileng awanga in khwa kherna dan su khau takin Serchhip pa lekko tur ani thu asoi Voin chunhu khan Serchhip district task force committee on COVID-19 tetsu Paul Pathuma in siamin Serchhip khopui huam chunga executive duty te an duty na hunan tlo kwala he huna hian district borsap Kumar Abhishek chuan mipui te himnan le Serchhip khopui chu shipui laka mun him zo ka kan siam theiknan in khwa kherna dan ding lai te khau taka ken ko turani a tu ma kanin thlada turani lo ti in executive duty te acha ani Team number 110 borsap kai shwai na in chhiat langa changa Serchhip kon pui in kar executive duty te an tloa heng duty an tlo na te hian borsap chuan shipui laka mi pui te veng him tu ni turin mo phur na poi mo tak in chela mi pui te him na le khotlang him kan nei theina na thok tu in ni a in thla da tuar tu chu mi pui zong zong te kan ni don ani chu wang chuan executive duty te tu ma anin thla da tur ani lo ti in an duty post a thuringot lovin an huam chunga an kalkualin in khwa kherna dan bo chhia te an manin an choi tir ngei tur ani ti asoya mishing le lir thei chevel te po endik lova tu ma kaliam tir ngot lo turin acha boka chuti lain an ma ni him na ngai poimo a fim khureng turin a shil bok VLTF duty te po khauzo ka kal turangenin chwa phalna dil te dil na po uluk taka ngai tua azonga za a phalna pe mai thin lo turin acha ani team number 2 te chuan an leader additional DC lalmuan sang ral te kai shwain pian iveng chal mari fil veng le veng chung executive duty te an tloa khauzo ka hin khwa kherna dan kalpui tura cha in kan din mun that lo zia shechunga taimataka an na te tho achul zia an shil ve bokani team number 3 te pon leader Stephen Lalrin oma SP kai shwain darnam din thar simveng le marveng te an fangkwala an ni point executive duty te chu in khwa kherna dan khau taka lekko achul zia an shil bok Voina district task force team wak chuak te hian tua laia dan phal lovate chuak te andap ngal boka district task force team 10 an thlok wa laia duty tura ruat an duty na hun om lo te hi insoi fia tura ko explanation call an ni don ani Nimina Serchhip Assembly by election nei zo ta ka atlin zo lo nuwa MNF Vice President Puvanal zo machuan Voin Khan an party president ne na Vice President atanga aban na hi thelu ta thuthar thedar tu te zo na changin Puvanal zo machuan MNF Vice President ni in an ho tu te le party in by election na an din tir ti soin katlin ngei po min be seilain katling zo talavani chu wangin ke chuan ka mo phur na len zo lawa ka in ngaya Vice President ni zui zel tla ka in ngai lo ati Puvanal zoma chuan MNF chwasan ero atum lo ti soin Vice President kanina atanga ban chau ka thelu tani ati a MNF arin om taka om zui zel tum thu asoibok Mizoram chunga COVID-19 kai thar chak taka han punze lawang le ave mek thanem tak an oma wangin tukin darli changa me ni som pakhat sang ni som ni pakhat jing darli thleng khian Mizoram puma lockdown kalpui ani le ta Tukin atanga Mizoram lockdown kalpui chungchanga hian inrini khan Mizoram sarkar chuan in khwa khera tur po ati chuak ngala he kai shwaina thar ang hian lockdown chung hian public park picnic spot movie theatre gym football futsal ground community hall restaurant shopping complex mall phalna pek ni lo dor tele in tole na hun zong zong chu khar chun zom tur ani a zirna in le sa khobiak na hun te chu khar chun zom tur ni in board exam all india level exam recruitment exam le adang te chu phalna shan pa pek te chau kalpui thei ani anga henga te hian exam pai hotu ten SOP khau takin an kem ko turani in nei na le reception ba ka mi thivuina mi somthum pun khom phal ani a mi pui pun khom na birthday le anniversary lom na games and sports book release lungphun le inti hlim na angchi reng reng te chu he hun chung hian huai hot phal ani lo bok zinvei wa chungcha nga lo thei lo thila lo chuan zinvei wa lo tur ni in trol bik thila zinvei wa te chuan an chhuat tran na veng VLTF emo LLTF te hriat puina lekha an keng tur ani a chu lekha chuan an kal tran na le an zin na an kal na tur hmun
ni le darkar te hachuang turani chung kwa mi mal ezon na kai hnoi ni lawa a hu havalui kal ram hnuaya picnic intihlim hiking le adventure sports te khap ani bok AMC Huam Chung le district headquarters sa te chuan hein khwa kherna hun chung hian tu ma in ma ni in compound an chhuah san tur ani lova building khata in sang lua te po in tlo po lo turani amai ro chu chul bik thil wanga chhuah ngai damdoi le tur ni tin mamo le tur le doctor hne na in tir tur te chuan an omna VLTF emo LLTF te phalna an lama sa turani a ni tin mamo le tur te hian ma ni omna veng VLTF emo LLTF te ruwa manna zom ngei turani a lir theive wa khaptlat ni in hei hian phalna pek bik te ahwam lo thunganga district magistrate ten zandar sari le zingdar in kara curfew an puangang ni tin mamo le ei chop thlai le thei sa thlai chi le tha ran so le manrodor bungra phor motor mamo oil spare parts ba ka hetiang motor siamna big workshop puncture works ba ka mason na peng thon atana bungroma mo zorna dor te chu LLTF emo VLTF te hriat puina le SOP zom chungin tho chan ni lai ni le zer top ni ya te hon thei ani ang heng ni ba ka hi chuan hon phal ani lo thunga mi panga ai tam lo tho na carpentry workshop steel fabrication workshop bakery tailoring weaving le hetiang lam thil tho na hmuna te VLTF emo LLTF te hriat puina in tho phal ani a mun khata mi pui pung khom tur ven nan bazar pui thlai le thil dang zor khap ani a mi pui mi mirin ol sam taka thlai le chok me an hu thei nan LLTF emo VLTF ten ruwa man na han siamang Sarkar Pisa Secretary Head of Department Head of Office ten na chul zwal thok tu tur an ruwa tanga Deputy Commissioner ten COVID-19 duty a an ruat lo te chuan LLTF VLTF te achula pianga an choi omang masona na tho te lo wan le ran vul na lama thok tur te tan phalna shan pa lak ngai lovin an na tho phal sak an ni anga mun khata mi panga ai tam om khom ero khap ni in ram ria po phal ani bok hetianga lockdown kalpui ni awang hian Serchhip district board sab le district magistrate point mi pui khosak phung khwa kher chungcha nga ni min khan order ati chuak ve ngalani hemi chungcha nga Serchhip district board sa pin thu chwa siama hatalan danin Mizoram COVID-19 shileng luarzel lakami puite kan him theina na in khwa kherna khaule zwal in Serchhip na lockdown thupek Mizoram sarkar in meini thum sangni somni pakhat jingdar li changa meini som pakhat sangni somni pakhat jingdar li chunga kalpui tura ti chu Serchhip district a po kalpui tura ni ti atar langa he order a in kai shwana te hi COVID-19 laka Serchhip district mi puite kan lo hima Mizoram kan him theina mi zong in thanhem ngai takazom tura ni ti atar lang hei ba ka hian Serchhip district magistrate thu chwa chuan COVID-19 shileng luarzela wangin Mizoram sarkar in Mizoram state chunga in Serchhip kalpui turin thupek a chwa thule hemi bo zuina atan le COVID-19 shileng laka kan him theina turin section 144 of CRPC 1973 in thuneina apek angem district headquarters chunga zamdar sari le jingdar li in kara pon chwa khaptlat ani ti atar lang boka he thupek hian phalna pek bik sang te ahwam lo tur thu atar lang bokani Serchhip Assembly by-election nei zo ta ka BJP candidate pularshia drenga changte chuan BJP an ni awanga thinshik chuang lova vote tu te chunga lom thu soin ama du sak tu an om chu chona na sataka ngain a phur pha hle ti asoi Assembly by-election nei zo ta ka BJP candidate pularshia drenga changte hian vo in chhun khan Serchhip press club a thu thar the dar tu te komin Assembly by-election nei zo tak chu a special ti soin Pudua versus MNF sarkar ani topa wangin issue dang emo candidate dang tetan han in rola han chet ve chiam theina boruwa ka tangang lokha ani ber ati a hei wang hian ama tha ti ve tu le MLA ta na du tu te point an vo du tak shi lo na thinlung te po asia thiam thu soya BJP ani na thinshik chuang lova du saka khongai vo tu mi zani somngar Serchhip biala han lo om chu chona na sataka ngai na phur pha hle ti soyin Serchhip bial tu MLA ni tuma wanga Serchhip bial mangai tharani lo thu soya ti le huna uluk le planning felzok nein kan la ron thok chuak le ngeyanga thona thazok kan nei ngei to ang ti hi karing thlatani ati bok pularshia drenga changte chuan MNF Mizoram MNF sarkar hena Serchhip bial mi puiten thu cha thatak an thon ni a asia thu po soin hein thlanna nei zo tak hian sarkara
ke ni Serchhip bial mi pui te chuan in ban du na thin lung le in hmalak dan hi kan pompui ve hau lo chewa chu wangin MNF sarkar hian pudua kan han chan let ve le ngat awang hian Mizoram sarkar hmalak na kong sang sanga eng tiang po a fasha taka engkol ni po kan huame thil dik na zong hi ti pup kherangai lo in shia thiam in ngai dam te po hi amizo Christian ngoi chang om ve boka sin ti a thu an cha ni a shia thu asoi tun sarkar tam kalai kum ni le chan ve chho chu Serchhip bial Mizoram sarkar opposition MLA le thei anga Serchhip bial mi puite kan ti sa ril ru le tharau lam thlenga ma son na lo tui pui over chho hle zel tu tur central sarkar ruling mi le sa kan nei kop don ni a hriat thu asoi bok thuthar the dar thu te zona changin pul shia denga changte chuan BJP zomma se RSS an zom ve lo ti asoya BJP takin amizo theya BJP takin a Christian theya ni ti in thlan nei do na athusoi thlantlin ani nuwa malak na tura an machop then khat te chu malak zui zela tum don thole Delhi lama BJP ho tu te mutura zin thak thuai tum thu asoi bok Nimin le voin khan excise and narcotics department chuan Serchhip paru ihlo heroin number 4 le zu tam tak an man Serchhip pa excise and narcotics department le Serchhip sub headquarters YM anti drug squad sets trangkop chuan ni zan khan an thudon bo zuin Serchhip IUC venga heroin number 4 hong thum le ke in riat gram somli pahni chu an mana anei tu ni a hriat zo rema IUC veng ni in soipo man sakngal ni in thu boy siam sakngal ani bok heng ri hlowan man te hi an lak na chuan cheng sing thum sang nga man vel ni in hei ai sang hian an hral chong le thin ni a thu don nani hei ba ka hian voin khan lal rin moya kholai lungbung mun ni in soi hne na tangin Serchhip bazar hnuai heroin milligram zarok som sari chu an man bok Serchhip pa excise and narcotics department te hian nimin khan rak zo liter som nga panga an man bokani nimina Mizoram sample en fi atangin COVID-19 shikai mi som sari pali zet mu chwa le an ni a Mizoram shikai mu chwa chu sang ruk zathum som nga pariat an tling to Nimin Khan ZMC Laboratory sample enfia Omlawin district shanga thundat laboratory sample som thum enfia ni in shikai mi pali mu an ni a heng shikai mu chwa te hi saitwal district not lungpher khwa mi te vek ni in tun na ya shikai nen in kom nei na nei awanga in khong sang lai an ni a chung khat nai vek an ni Nimin Khan Mizoram rapid antigen test mangin sample sang khat zan hi pakhat enfia ni in shikai som sari mu an ni boka anjinga mi somli pahni te chu Aizol district shikai mu chwa ni in anjinga somni pakhat te chu shi an kaina shiat lo an ni thung lungle district a shikai som pariat mu chwa an ni a anjinga som pasari te chu tlabung khomi tual chunga shin kai chong an ni a Longlai district a shikai pariat mu ni in Kolasib le Saitwal district a shikai pakhat ve mu an ni bok voin khan Mizoram COVID-19 shikai mi somruk paruk te chu enkol dam ni le in heti hian voin thleng khan Mizoram shikai mu chwa chu sang ruk zathum som nga pariat an tling to a anjinga mi sanga za som pahni te chu enkol dam ni to in hei hi shikai mu chwa atangin za som riat point pali bialani a tuna hian shikai enkol lai sang khat janghi somni pakwala omin nuna chan mi som pariat an om to bokani hati zong kha Serchhip vangkhua kan ti chwa thei chu ani